Krobo hene gano osabu jahi ena wode nsem etudwa na we no wode sobo baba to komisa no na mpanimfo ahodo bi ese wokwa eye okere eye mansie no emu a ene hyai osudoku mansie no emu a ase mpanimfo gusuwa ya womo chia niema na sade womo toto hye ne ade wo ho nhyeda nkoyie kranti no se ose wo twrodian womie mu ne nkoyie sebe ya kina na obi mfa ntanse bia emayira batro komisa no ekomu Ohino wo Yilo Krobo Gano Osabu Jai Echemu a nkuro na bi wo Yilo Krobo traditional area wo ne shai osudoku ene wakremensine no ebohye sese mensine mienu afa abowombo a abato commission so eta wo machi ochemu se wo my Ghana mremu no Yilo Krobo Municipal Assembly EI 2012 LI 2051 HWS akuni number 1 ene 2 ne 3 nyina abato bro no a ehye Yilo Krobo mensine no ase nanso efra fempenu ne dumienu abato commission HWS afo yidin ehye okremensine no ase a eno so emu akora enchirimu sei ene ode etudwa Yilo Krobo ewo isiriji enti boundaries no uhia Greater shai osudoku for F4 no Greater Accra ena Yilo Krobo ewo isiriji okre ye ko communities bako miensa akuni number 1 akuni number 2 akuni number 3 ni nyina wo Yilo Krobo be omu kombutu ewo efeni say okre na we ni mako okre MP no on na local government minister mi ko no ho office ekobo na manie report di matai man de okani se obehwe the since onu ofri okre no wa hwe en wachi wakade to aso say shai osudokufuo otesho